Pasukan Rusia menggunakan artileri menembak dan menghancurkan benteng tentara Ukraina di Avdiivka. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Minggu 13 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah momen penghancuran benteng dan senjata artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Avdiivka. Awak artileri senjata self-propelled 2S-7M Malka dari kelompok pasukan pusat menghancurkan titik kuat dan senjata Angkatan Bersenjata Ukraina. Serangan itu dikoreksi oleh drone Orlan 30 yang mengirimkan koordinat target yang tepat. Para penembak menembakkan serangkaian tembakan peluru seberat 110 kg dan tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Хорошая маневренная машина. Калибр 203 мм, снаряд весом порядка 100-110 килограмм. Работает все на автомате. Основными нашими целями являются укрепрайоны противника, прочие какие-то самоходные установки, живая сила противника. Дальности работаем разные. От 25 до 35 километров. В основном корректура идет с воздуха. То бишь запускают птичку и уже оттуда нас корректируют. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.